Na guso ehwani guso aye wabato no mu registration ho ensem na electoral commission penifo ne political parties e Asunafo North abato mpesi aso wa fomante mu no wonde hihye aguna kwan eso sebe ya registration ya ekosoi wantwi bia na mentime ho ase bia mpiem Adom Kasee edebe Gideon Yabuwa eye isi panyini ewe Asunafo North. Ebra wani amani boni etwetwe nkomo no ene wokire mu se amanyokuo ahodo ene isi eye nhyiamu ena wonom editu mu se electoral areas a ewa abato mpesua no so honom no wode wonom ebehye zone ahodo mu ewo limited registration a ekoso no emu se de be ya basabasa yobia ensi owura yi koso a ekire mu se electoral areas a wazoni no ama wonom edapotin a afo honom no ebekwa akotro wondin na wokire mu se woye sanhyehyei no aboa ama edintworo no bibia akoso wano okoso ada ne de se manfo oha ene aduasa wotwe ena watro wundin frida wo hyase no ebisi enei ya ne party for no ehyiae ema omo eje etu mu se omo person kai yenzoni electoral areas no na yatimi azoni soso hu se yama ebia fukan electoral area ba mienu boma mi ama ne dey se omra nti ama se no na ye de tu dwa nti ama nipa no ma megu ha bebri na ha no makwan no ne nkuro no motwetwe kwan ne nye di se obi ba ifra chiri ba na se wantimi an register e de basabasa ye beba ama ne boni samia sawe ene manfo bi a wokotro wundi no etwetwe nkomo ema wonom edensem sei ene to aso meba ye mani agi se me saka me card meba antem nti me ho anche no bibia mu o finu yesibia o twen yesibia last minute chance ma ba asa ba we de be branch no we de wanya audience no betime ka sibia be ye de be fast no we de wa bantem no wetima nya audience fast no ha bebe na me ba ye no ipani hase